okwetorora ebyanga bitari bimwe na bimwe mu ishaza rya Kajara abantu babiri bijwira amashemererwa ubwo bari kutangirira Honorable Hunter James Byenjeru tukahirwa oyesimbire kujwekera ishazeri aha tiketi ya NRM. Twantwenda turaba muri Kajara yitu twara bamwe bari kunshendeshereza mwe bari munonga nibashimbaza turabamu konka twantwenda kuboleka muranga ngo ijo wa katano bakampandika omukibina cyito cha NRM ogwatongwize manifesto ye kandi ashabira abantu kuronda bebembezi abamazima kandi abarabahwere tuye ndebo muntu bashabo bururu mwebare mpati z'umuntu mwebare hanga bampero mugisha mwebare hanga bakorere byanyu cyangwa kugamba n'abasima itwe tutukana na minister utondera kubera wa parliament ukama wetu Museveni yarebe nawe beza kuterwa kwa minister ogwa yanjire n'intekateka yo kwesimbaho ha tiketi ya NRM kwate bendera ahabwisha zere rya Kajara na no kubaretera bana bashomese no kurobinga abakubasa kwataho kwena ngo intase yamaka ikaye yongera mu Kajara yitu omuchamesoko nyenda kubagambira ninga kubahabura kuruga hati echo kubanza muhijo mwani echo cyo kubanza nabwa nyuma bahindire nortera na hatshayi charwa shamire akaruru ko kutora n'abarakwatere kibina cha NRM bendero mu karuru kabona nikija kuterwa habire kubona mukaga byo kwezi kwa mushanju omwaka ogu umugani makuru mu district ya Ntungamo ubwo abebembezi bende ngo zitari zimwe na zimwe bari kuronda ubushagiki Philip Nkwasa oyesimbira ahabwa member wa parliament ahabwa Ntungamo municipality ayemurikira abahagizi be umwana w'icungugo rero n'abahubiraho n'abebaza mununga ecojo cyanyu n'abanimbeshengereza ngo biri 16 yo kwa mushanju muturerese n'icyo byembabaza mutkunde muturondera karuru mukatere mukakume tutya parliament chamani munonga tuka team winning team ya team Honorable Philip Tumimse twenda gara masiko umwebembezi twongera kuri kubasagara obumwe no kwatanisa umwebembezi bwatongo municipality urga yiguru pakazi ogunasha babebembezi okwe harukwe baganisamu hamwe no gukora ebyentunguka n'abatwunziranira bawiro mu cyumnitwe baterwa mushana mwaroha mwitwenjara mwitwiruho kuyo mukashashe mpaka na hati mazima chipereza masiko rutsenderire netumanya municipality twine mashanyarazi ombichwe kabyenje twine mizi twine mu factory yona ninga industry so ahabwe byo bintu byona nibyo twasharemo kugira ngo tuzenyima ya Honorable Philip Nkwasa ababetoriro mu municipality kandi akaruru ko kushirora kwate bendera ya NRM mu ihanga ryona nikija kuterwa habiri 16 byo kwezi kwa mushanjo umwaka ogu ahabwa TV West the era achiza na Aneta Atkunda